Bia Kamal ka Nur Online TV channel to kon ka lera mi bukono lingwa same breaking news re which ka United State kana Warab State kam jani kana nuari re which an binami kule la ngwani nuari kana dich kirma yadi ta la SSPDF Chia jaling ano cha okto chok ke kina wal cha ka page ngwana nuari ka Twitch County la wejane jenda na gore no be ye la ler dan lero da kima dan chalat ka kwi kor dan chito kam ngwana nuari kana SSPDF me jiram jidit ka Nur Online TV channel don jen changa nyam ko jigor jen o jinder jen nyaga nasen ko ken ko de ler titi de kan chamala chup gwanatin gor kon ken o de ko ten you know an lera bana kwen ke jen gwasame breaking news gwad mishala do ne shideni kir ma yadit you know KSSPDF South Sudan People Defense Force chikanok te cha mach ki te cha pech kajang chikan kalojok kanokoto shop ke kinit dangwel 10,000 cattle kina dang welati kok te cha pech ngwane nuore ka do brana chalat kaja cha ka pech wajane ka Twitch gwad mejan gwadana na to kortan ala Twitch County ka Warab State wajane kam dien ka Mayom County la ngwen nuore kontin re wujin winami ngwane chala do kan ka tichuren yalla ka la sheremi group ke bon majal kel you know kan ngwan nuore to jen kan kama Yom County ko rajadan chalat kaja kan ngwan nuore ti chika jien chikan ka Twitch County chikan okti kina dangwel to chikan ko na ki chikan ko page jeni dane chitwo no mo kanok toto page ka ngwan nuore page kan ka shanga jandang ro ka pairo ron kin dang ro ri jandang ro diech ano jen page kanok jamon chukanok to chukan ka page ko kan nawon la kanok la jang la kan jen bu ka lawo kama Yom County bu kanok ngwan nuore bu kan ko nang bu ngwan nuore bu jien bu kan lawo ka Twitch County bu kanok jan bu kan kala onang dundo mi jaka me shingwan nuore ga jien kan kina dangwal okti kin dangwal chikan ko page en winami ana mo che kirma yadit Kennedy de che ko je ne gwal dan tegeten ano chana je ngai ka kor gwade dana ne la kuer nana la governor dung United State sho jien no wukan malu kan lat kana warap la governor dung warap ka duwa bandana la ngwane jien la ngwane nuer kan jien ga jaga Mayom County bi ko ka Twitch ke bi ngwane Twitch la ngwane jan bi jien bi ko kama Yom bi ko peten chukan goro no bi malam beteten na mo chala do te ko de kan mal de kan ta antama mi ngwan nuer chi jien chi kan okto kan ko nang chi kan okto chi kan ko page no ka okto to bukan ka pega kan jang no content win na min no ko kan mi la ko la kan an kamo adobo dien mi chine de page ke ja you can chu page an bono mo men chi ko page wo jana ka Twitch shale terchong army group terchong militia ke terchong de tong na cher mi terchong ne tergne chon den en terchong ame bon ngane mi shor yala kan o bikan chonen kan ter ken chala do shen kan ni Mayom County nyen goda na shen kan nyen gwa shen kan nyen goda an tigeten kama Mayom County ka United State chala do ne chukor chatwok ke cherum ke Saturday chere changa jandang ro widaro chukor ma chotwok kam dien ke SSPDF South Sudan People Defense Force la de ni kirma yadit chukor mo churum ke Saturday gwam me shaka maktin de ni kirma yadit
kashu SSPDF fanken jukan kormo jukan ter kaneten konti la ngwan nuare ter kana ka changdar bor wa korm to ka changdar ka kormo kwi wok alo kan de ni SSPDF ke de ni kirma yadit gor kano loy kan nok loy kan ka jok okti 10000 ke kin dan wel shala do kan ok to kan ka lo jok an SSPDF de ni kirma yadit wa division 4 kanadian content chak to chak recover kashi kan ka logic ka dobra na chalat ka na me jen dan shoda lare wucin wine me ano chak to chak lo jok chimngana nwari kan ok kan gatup ano katup ka ko chikor chatwok ngayena sikara jalon kan ngwande tino nei la ko la kananka yo mine witi ne kuma ko dong de kan o ko de kan ka lo chaka lo ke jok ba te mi chatwok no ne nang nok jane la kan wara ka den nyoka mu kep ko rin bi kan nok taw kan ka lo jok ka jano chane kam ko chuonda lo kwal kam ni jang kwal kam ko chunken chikara mo chikana kwen ka do branan chi de ko me chatwok je chan je lingwa me ka to english ka do branan chi kor chatwok je kam ngwane nuare kan SSPDF South Sudan People Defense Force South Sudan People Defense Forces, or SSPDF Division 4, has recovered approximately 10,000 cattle following clash with army use in Twish County, Warab State, according to a local official. The cattle were reportedly raided by the Terchuang Army Group from Mayom County of Unity State on 20th February. Fighting broke out on Saturday afternoon after SSPDF force attempted to retrieve the stolen cattle. The army group identified as belonging to Terchuang Youth Group had allegedly taken the cattle from Twish County on Friday. John Mabur, the acting commissioner of Twish County, confirmed the clash on Saturday evening. He stated that the cattle had been recovered by SSPDF Division 4 and were now under their control. I was informed that the cattle were recovered from the arm of the Terchuang and they are now with SSPDF Division 4. So I will go and bring the cattle back, Mabur said. Mabur added that details of the fighting between the army and the armed civilians from Mayom County were still unclear. He noted that the situation had caused insecurity between the Twish County and Mayom County. James Lee Kwol, the commissioner of Mayom County, also confirmed the fighting but clarified that it had not spilled into his county. The fighting did not erupt in Mayom County. It happened in Twish County. We are still gathering details because our network was down, Kwol said. No casualties have been reported so far, but the acting commissioner of Twish County warned that the situation remains tense. Kajan lera me mlin kona me gwad mi shi SSPDF chikin yin ka ngwana nwere witin winami wa tel micha tera micha ling micha ladan wo shanak duno ka ta danan shi report bin gaje o na panta e dong e kuyen ling gaje kamiye shalat jalado te ka ne ti shiliutin ka shi taga jibone duno kajan lera pai kana gortam payan linga kana tele jibone ke ne ti shala do shilu ka jan koromo ka shala do korum di da long mo da kwale gather information e ka gwa kaniten content den an winame ana me jana talk ka kam nori kana jang re wichka mayom ke Unity State ka Kwi Hawk ala korome Kwi Hawk, remember Kwi Hawk timwane chikan ngwan wer chika ok to chop ke kina dangwel chikan kanang ka chaga nyokom loe ka jok chika lo cha community jok chika lo community jok lo ke deni jok ma deni lo yok jogone ko chika na no dong de ok de kanang nyok an gwa dana nyen tin chen nyen ka Mayom County en korame nyen re wi ke Twish County ka jan Warab State ana ko kan ta ka border Mayom kana Twish
wajen bodor mon entem ladje no telemal me to kam win dangraw so janana gode nywa ye kelen biata mal bye bye